Ej, što to gledate? Tiho. Evo sine, tvoj tata i ja uživamo i gledamo kviz. Pa Jadranka, daj malo tiše. A tvoj tata se u tim pitanjima snalazi kao riba u vodi. Ma, evo sine, ti ideš na fakultet, to bi ti trebao znat ko vodu pit. Zašto se ljudi hidriraju ljeti, ali ne i zimi? I? Zašto? Tata, pa ja studiram informatiku, ovo je biologija ili možda sociologija, eventualno psihologija. Evo ti današnji fakulteta, samo neke izlike zašto se nešto ne zna. Pa to je opća kultura. U moje vrijeme kad je neko završio fakultet, pa to je znanje curilo iz njih na sve strane, a ne vi danas. Dobro, čeka, koji si ti fakultet završio? Nijedan. Tvoj tata izljeva samo iz šupljeg u prazno. Aj, molim te, nemoj pričat. Ja da sam htio upisati fakultet, upisao bi ga i završio u roku. Sam što ja nisam mogao jer sam imao, voda mi je bila do grla s drugim stvarima, nisam imao vremena za baviti se s tim glupostima. Sad su gluposti, a malo prije si rekao da se u tvoje vrijeme ljudi s fakultetom cijenilo. Evo, isti si svoja majka, samo gledaš kako tjerat vodu na svoj mlin. Šta ti onda ne daš odgovor na to pitanje kad je to opća kultura? Da, tata, ne drži ti baš vodu to što pričaš. Ovo je sad stvarno kap koja je prelila čaš. Pa kako da se čovjek skoncentrira pored vas? Pa, odgovor je vjerojatno jer se ljudi ne mogu sjetiti pit vodu. Ne mogu se sjetiti. Točno, jer se ne mogu sjetiti. Ma bravo sine moj, tako je, mama te ljubi. To si pamet na mamu svoju pokupio. Joj, daj molim te, pa to svatko znaš, šta se sad ponašate ko da je otkrio toplu vodu? Joj Jordane, znaš, glava me počela boljeti od tebe. Jesi pila vodu? Popila vode? Pa moraš se hidrirati. I na hladne dane. Vidi se da imaš i nečeg mog čačin sin.